hari igihe cyose Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakiriwe ku kibuga c'indege n'umushikiranganji wa Ethiopia ajejwe ubuhinga bwa none. Yes, ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi yanditse subscribe ugakandaho hanyuma rero tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru atandukanye harimo n'ayangaye. N'umukuru rero w'igihugu cy'u Burundi ubwo rero yitabiriye inama iri kubera muri Ethiopia nuko rero yakiriwe kuri ambassade y'igihugu cy'u Burundi nkuko muri kugenda mubibona n'ibintu rero byashimishije imbaga nyamwinshi y'abarundi cyane ko ibyapa byari biri ku mihanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. N'umukuru rero w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo rero ubwa mbere byangaga yuko ahaguruka ku kibuga cy'indege bitewe nuko atari yizeye umutekano ariko rero umunsi w'ejo yarahagurutse kandi abasha kugera muri Ethiopia amahoro. Il est 5 heures du matin de ce jeudi 12 février 2026. Bahati Musanga Erasto, gouverneur du Nord Kivu, quitte son bureau au musée de Hindi, direction la collectivité de Bwito, territoire de Bwito. C'est dans le cadre de l'itinérance, avec comme objectif palper du doigt le vécu quotidien de sa population, exigence de la bonne gouvernance imprimée par les CNDP3. Ava rero ku biro bye biri muri ngoro ndangamurage ya Jimbi yerekera rero mu baturage bo mu gace ka Bwito muri teritwari ya Rucuru. Iyi gahunda rero iri mu murongo w'ingendo z'akazi zigamije rero kwegera abaturage no kumenya imibereho yabo ya buri munsi. Ni inshingano rero zijyanye n'imiyoborere myiza isabwa na CRI Network. Imodoka rero n'itsinda rye zatangiye urugendo zinjira mu gace ka Bwito
difficile de contenir les marées humaines. Kabizo, la population de Kabizo a effectué une dizaine de kilomètres pour le rendez-vous à Butare. De Butare à Bambo, c'est une dizaine de kilomètres sur une route en terre battue. Musanga et Rasto, gouverneur Nord-Kivu, fait aussi l'inspection du documentaire. De manière humaine, à quelle autorité provinciale nous sommes à Bambo. Sasa abo babiyana betu benye bako nakimbia pembeni ya FDLR mubambie baachane na FDLR, mubambie ni bakongomani batoke mupori, bako na njia mbili ya fasi ya kwenda, fasi moja ni kwenda Rumangabo, banatoka ndani ile ujinga yenye wako ndani ya kutatiza population, ya kunyang'anya raia. Njia ingine ya pili ni kuleta silaha yake, anakuya na ikala kwake na hakuna wa kumutatiza. C'est la localité de Kishiche, groupement de Bambo, qui va boucler l'agenda de la délégation provinciale. Partout où l'autorité provinciale est arrivée, 3 points essentiels ont constitué sa communication. L'appel au vivre ensemble, la lutte contre le tribalisme, l'exclusion, la sécurité et le développement. Bahati Musanga et Rasto appellent la population à se désolidariser des groupes armés FDLR, Nyatura et autres ainsi que ces derniers ont investi dans les génocides, le massacre, pillage, vol, pour ne citer que ces mots. Occasion pour la population de dénoncer les FDLR et leurs alliés Nyatura CMC qui déstabilise la sécurité de la contrée. yanamagarira abaturage kwitandukanya n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR n'izindi Nyatura n'abandi banyabyaha. Uyu mubyeyi yasabye rero yuko igihe abafasha bakabahereza ibitaro ndetse bakabahereza n'ibindi byasabwa mu rurimi rw'igiswahili, avuga yuko nta miti ihari ndetse bavuga yuko kuva aho batuye bagera aho bivuriza bigoranye cyane, icyo gihe bagombye kukibafashaho. Yavuze ko rero iyo mitwe yishora mu bwicanyi ndengakamere, ubusahuzi n'ubujura n'ibindi bikorwa bihungabanya umutekano byabaye kandi umwanya ku baturage wo kwamagana umwanya w'abaturage wo kwamagana ibikorwa by'imitwe rero yitwaje intwaro n'abo bafatanyije barimo rero Nyatura SMC bashinzwe rero guhungabanya umutekano w'ako gace. C'est la priorité pour la FCM23 à travers l'armée révolutionnaire congolaise. Mu buryo busanzwe ituze nibyo rero biri ku isonga byihutirwa. Umutekano niwo shingiro rya byose kandi niwo yashyizwe imbere na M23 binyuze mu ngabo zivuga kuba izindi ngiramatwara za Kongo. Yerekeye rero umutekano ikabambo rero harashimagirwa rero ko ari wo wa mbere kandi ko ushyirwa rero mu bikorwa binyuze muri izo ngabo zivugwaho kuba iz'impinduramatwara za Kongo. Gitondo rero hashize nk'iminota 20-30 intumwa zageze aho bita Nyanzare, mu mujyi rero urimo kuri kilometero 100 uvuye mu mujyi wa Goma. Urubyiruko rero rugera kuri 20 rwahise rero rwemera ku bushake kwinjira mu muryango wa RC uyobowe na General Major Sultani Makenga. Aka gace rero kari mu bwoko kari mu mwobo rero cyangwa se kari ahantu hatari agahengeri k'ubutaka rero gaherereye nko ku birometero. Una population inaexprime Kikongo yuko ndani ya roho yake furaha, kwa sababu hii population imepata amani, imepata usalama na imepata maendeleo, na ndio maana inakuja kushukuru wakuu wa jimbo. C'est vers 20h30 que la délégation est arrivée à Nyanzale, cité située à une centaine de kilomètres de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.